Baro man na drama, wano pa kasaritaan ti mga ganyo ita. Amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat lito, san napud na nagantintay drama ngam sakmay na makablawa man pa ni Gretchen Serkinya, Flor de la Cruz Tita Isabela, Nelson Aquino kani Pipito Ugay. Kastiman ti kunani kabsat lito. Dirman ng biyanang. Ibagbaga dagiti tattao a polemika no ti atidog ti biag na tagtawanan iti 98 ngagpadpada dagiti dadakkelmi. Napigsada pay laang iti kastatawenda kan sanda ngagkabaw. Kasta unay apan ang bantay ko kadakwada. Numabalin pasiga na sustansya ti kayat kung ipaunagda tapno sanda pay amatay kat maabot da ti tawenda a 100. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adjay jerwara pok. Nakatugaw ijayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na. Malain kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo, ingka mataya ba na natamanganan? Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wanangam nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksak itamay. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo iday. Iswa na salon at kami. Wen nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kin ni Apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay, Wayne. Andain sangpet kong agdudumaan na teng kan prutas. Presko na kita, oy. Naimbang laasi daan da apong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas da aya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da Nateng laeng ti rumbeng ipasidak adakwada. Makasidsidada kanu ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kanu ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw ngay matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adina oras. Sayang jay 100K kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tilutuam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne kumahamet Apay kayat yun ayat ti maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la apan agura yan, 100 yun taon. Apay, di yu kayat ti 100,000. Sagpaminsan matlang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami matiti karne Oray sagdudwala agarat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Pag nateng kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsut da apongan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang,
nagpensyon kayon, agpautang kayo man. Aniya ti pautang ko ngay, kapara iti maintenance me kan ni tatang yo dayjay. Ti kunayo kit day, paborito yung anak. Nila ang sunya ti agnomnumar iti kwartayo ka ni tatang. Saan kumabot akas ta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almanang kat ti kwartada ng kantatang. Para kadakwada laang dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Kat ni Elma tagas-gastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayun gayam Sonya, saan man at ila ipaspasidayo ka dananang kantatang? Kakaisuna anasalun at da, pagsidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dada ka sa mapasama kanakwada, da kayo nga agina at akimpasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatang agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagida, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumba ijay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Ranaom, ikanak man iti datlom apo. Mawawak launay. Mabit na nga pong. Apayakas na napampannog kayo. Elma, apo. Yan na, sakman iti danam. Siya na nakabalan ng iti sakap ta godang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Ida agawidak. Awan mo't tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarod almanen na ngamin ti 100K maawat to da apong mo numadanon dati 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Alan na nanang, pautangan dakta ka sa pulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko anak ko. Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di Itaak lang umutang ka na kayo, hindi yu pa'y maited mo. No adala ang kwarta, ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kayagkad. Taadumot tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana day ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang, iso 200K ti utangag. Adda mok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta? Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay agungat laki din ni Ilma numaman na dayta. Kanya kumal ti bibiyang na nga Ilma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso da ngay. Agnumnumar day ti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rudida. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide iti kwarta me Talang nga rudan.
Di yu liplipatan ti mapanagsumba, ha? Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahil tatapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak manso niya. Nananang kang tatangay. Agboy-boya iti TV ni Nanang. Nakaidamot ni Tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyamanak. Nanang, nakarubat kayaw. Hintay agsumba ita, saan? Masagutak arumuar, lito. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong, saanan akabailan titultulang dananang kentatang tikasta. Kitaem, kedandan ni saandan amakabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla laang tibagida ang nagsumba. May ruamdan to Nating manay. Ay, agkapsot kami lang arunay. Di pa paaramin niyang kilmo alitaw. Agkapsot kami ay may. Kanagitikan kanan may. Makaumati natang. Di kayagdanag lolo, at dalinutok akarni. Inlasing ko lang ang dagita nateng tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. Maimas ko manan ti mga no kastoy. Adda manan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Nahi apay ngatan. Ay, hinta kita ang japok. Noon niya di pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apayan ngaya pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lola, huston. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, binaybay ano ni tatang? Nay, apay ngay akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyo mo't ni tatang. Sa payo madanin ti kasangay na. Apay nga yan ti yung taray iti hospital. Kabagis, saan mi anapakadaan ti ipapatay ni Tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruta nga ay? Sa pa'y 200K di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumakaninanang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Pilola kay koya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Saan pa'y ananang? Saan pa'y nga ita Hindi kay pala sumursurot ka ni tatang. Urayan niyo ti kasangayaw. Ag-birthday kayo pa ay. Sakay to aginanan o kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, awan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan maikawa kitikawanan ni tatang mo. Hingam diyo kumabaybay ang tibagiyo, nanang. Di mimut kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan niyaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manan. Pinakanyaw. Saan pa'y nga rod, tadi namot kayat. At din sangpot ko amakan. Siyak tinangluto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong nga ikan. Masadsadot akong ngagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapos saan kayo ako mapsot? Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan, taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo, tapno napigsa kayo latta akanayon. Lola, aldawan. Di kayo mo ila bumangon tamamigat tayo kuman. Nasakit, tibagbagik.
Kaslajak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay daw lang na mapuypuyatan nak. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idinatay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga? Kaya't kung ti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalula? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo kadi kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyar. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko, pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yung samot ni Nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matayin. Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kuana. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni Nanang? Ay, sana mabalin. Naskay ngagbiag pa'y. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biag ni Nanang kabagis. Aburido ak nga raon. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biag na ng kantatang. Iso nga road at diyo baybayan ni Nanang. Papigsain tayo. Wano saan? Hintay la ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkarong agkapsot din ng ije ospital. Isong agtalinag laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni Nanang ni Teres ti balay da sunya. Sigur may tanong kas nung agsapak at nakatugaw anak kasik kawil dita. Manungaan daw lang ti palabsang. Kasangayon ni Nanang, mambayadak ton ti utang kaw. Oray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga niya apong sining? Naggapo kayo di ospital? Ospital? Asinaw ti adda ijay? Ala! Kasta, di yu pa mo. Kano yung tareda di ospital ni Nanang yu? Tadida ka numariing? Anya? Kan kasla na ibagada sa anan nga gang angay. Anya? Sana mabali na matay ni Nanang ko. Sige, tama pa na ki ospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni Nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngayon pan mo matayin. Apay nga, di mo inuray ti kasakay mao. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kit di Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawan. Gam kasanuak pa'y itangay. Awanan, tay namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka ba, guys? Nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrag ka kabagays. Kasanukot pa rin katin dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressen dakmat laura yun. Iso dito man pala balay yung ti paglimengak kabagays. No ijemot balay ti paglimengak. Awan kanuk ngaglimeng. Naimbag dito itaado ti abasto di ti balay yaw. Uray agmalmalimak nga gigyan dito unag ti balayaw. Ay, basol mo matlaang ano apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwan nga raw. Naita ti dakkel akamalik kabagis.
Tiamok namin kat mabayag pa ya matay dananang kentatan. Ngam bigla matan anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Angam nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Kwa, impustak iti palot ngam naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Agbabawi ak kabagis ngam naladawan ti amin. Nasakit ti ulok ngagpanunot no pangalaki ti pagbayad ko. Agpaibaludak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasin siya kan. Tiamok talaga mabalod akon, tawan tiamok kapangalaki ti pagbayad ko iti nautang ko agatan. Ngam nagpakpakaasya kabayadak ti utang ko iti binulan, ket ti pagyamanak na siyanda kanyak, ket imanugot da iti kidaw ko. Ingka gumaak nga ron, tinagtrabaho iti construction nga uray lakaya kon. Tapno dalat ta pangalaak iti pagbayad ko iti utang ko. Alakastan, tugayem mo, lito. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa.